Di napalabas. Nagbaligi ni Dominic anang kidnap, itimpas ngay ni Chona Amaladaga. Ngem, iti panay pagarup na, nga isu ti kamkamatan dagiti pulis, na ited na ti ubing iti may sa ababahay. Binirok met, dagiti agasawa ti alagda, ngem saan da anasapulan. Aging ngay mawag karakwada ti hepe, kat impakamuna, ati rinespondian dagiti bumbero nga oram iti may nga abandonado abalay, kat nakakita da iti bangkay ti Maladaga, ana eraman iti oram. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela ana paulwan. Si iti Barukong. Victor! Tinsamat ka na anak ta ti Maladaga na iraman ni ti oram. Sapay lang kumatasan nga iso. Apay kay paano mo tindag iti pulis na ora mabangkay nga ibagbagada. Anya ti plano da? Impanda iti may sapo ni Raria. Tapno masikaso. Ken tapno may pasidong iti DNA test. Anya? Diyak kaya tapanunutin deta Dominic. Nga ti anak mi dayjay na oram Amaladaga. Posible nga ta, ati anak da. Kinidnap ko di Maladaga, ana oram. No iso nga pa iso. Ay, kasla saan amaaklon ti konsensya. Aday tayo, nakarubata ko. Mapana ko. Jonah? Ha? Papanamtan na karubwat kami. Mapana kanya po ni Raria nang ipananda iti na oram ang Maladaga. Anya? Uray no awan ang pulos pa kabigbigan kan ko na. Kaya't kulat ta makita. Agori kang arod. Agpilisakbit. Masapol na duwat ang mapan. Sige nga darasam nga rod. Huh? Agori ka. Ando mawawa kanyak. Sino data? Ni Hepe. Hello, Hepe? Anya? Saan? Agyaman na, Hepe. Sige. Bye. Ay, Victor. Anya timbaga ni Hepe. Jay na ura mabangkay ti Maladaga ngayong panday jay puniraya. At dakaro ng kakawa. Aniya? Saan? Apay akastoy ti mapaspasamag. Kasano pa yung amamuanta? Naisuday jay ti anak ta na po kaw. Dominic, amom ka rin ti baro adamang. Ha? San pa itata? Anya ka di da ita? Jay na uram abang kay ti Maladaga. Tinakaw da kano ijay punirarya. Anya? Ne? Kasano pa nga ron ita ti panakamo da Victor? No anak daw no saan da na oram ang Maladaga? Tay tangaron ita, tinakkel a parikot da. Ay, asino nga tama tinang takaw? Kun anya arapon at tinakaw da. O niya, Victor. Kumusta ti investigasyon da ti pulis? Anya ti banag di inatakaw ana oram ang Maladaga? Saan na pa nga mo? No asino tinangala? Kasano pa nga ron ang mapadiin edayjay no awan matan? Sapay lang kumay ti Diyos. Tasaan nga iso dayjay ti anak ta. Saan nga tal na ti panunot ko? Aging kay ti Santa Mamuan ti kinaputno. Ngem, asino tinangipan iti dayjay ang Maladaga iti abandonado a balay na uram?
Day tati madama pa lang at taktakwatan dagiti pulis. Tingatan ng kidnap iti anak ta tinangipan ijay. Sapay lang kumata saan ati anak ta dayjay, Victor. Saan kuma? Saan ko lata makontak ni Griselda? Sino karan lang at SIM card na? Nilangan Victor tiawagak. Damagak no anyan tinagdor asan ti investigasyon ti polisya. Panggap iti bangkay ti maladtakan. Hello, Dominic? Agyaman na ta sinong batang tiawag ko, Victor. Apatin mawag ka. Kahit ko lang nga damagan, pinukumustahan ti investigasyon ng iti polis. May panggapit tinatakaw ang malataga. Aging ganay ta. Ket blanco pa lang dagiti polis. Noan niya ti motibo dagiti nang takaw iti bangkay. Posible nga ta at imod lang ina tinang takaw iti bangkay. No iso. Apay atakawan na. No kasta nga rod, saan nga iso tinangipan iti abandonado abalay? Diya kaya ta panunutan na kasta, Dominic. Mawata, saan nyo akay ta panunutan nga iso ti anak yo? Sapay lang ko ma, Dominic. Tasaan nga iso tayo jay ti anak mi. Jonah, nakad-ada yung mananta na kay turungan na giti matam. Umayan. Intan mo yan. Nakaidasarin na bertakin ising. At sangit ka manin. Jonah. Ayang ka makita tati anak na Victor. Saan ko nga mo? So makita tapay ti anak tawan no sa atin. Apo yung kastoy ti mapaspasamak. Na ito'y ka din ti magpagana karma. Diya ka mo. Inlunod na tangata ni Criselda. Victor. Saan nga tama et, Jonah? Sa may sa. Imadayon ni Criselda. Sa tino ka no tinapanan na. Ijay ka no Manila. Ngem, problema ita ni tatadamian. Apay. Saan na ka no ang maawagan ti cellphone na? Ken, ijay papel alang isuratan na iti address anapanan na. Ket, nabasa ka no met. Anya? Saan nga mo ni tatadamyan ti pang birukan na kini Criselda? No bilang birukan na? Uwan, Jonah. Ket, dahil ita ti problema ni tatadamian. Saan ka di pangimawag ni Criselda, mang damihan? Saan pa'y nga raw? Ne, apay nga taasaan nga umawag. Anya nga tan tinapasama king kuana. Tay nga raw ti pakadalaga. Kung kontakik man ni kalman, nga masanlat ang agring ti cellphone na. Wala nga raw. Iji nga ta Manila nagpaiso tinapanan na. Iso, mati ko nanay di pumana. No, saan kumaana ba sa tinakaisuratan ti address na? When tinapanan na, padasi kumakontakan ti kasensin ko i Manila. Tapasapol ko. Sayang. Jakmat nga rod matandaanan jay surat na ide.
O sige, urayan tayo latan. Isundulatan ti kumuntak. Victor, kumusta ti isusurot mo kada kiti polis? Nabiro ka niyo, ti anak ta. Awal na ta, Jonah. Anya? Saan ka nagsangit? Baring na makita ng tubad lang anak ta. Kaano? Kasanon na iso di bang kaya na oram? Sapay lang kumatasayin nga iso na ti anak ta. Kaya't ko na makita ti anak ko. Lukas pangarigan ta santa na mabirukan ti anak ta. Ket dawaten ta ti kaasi ti Dios. Tasapay ko ma. Para buran na tamanin iti anak. Ay na, diningagmit lang ti Diyos na kiti araraw ta, Jonah. Tanadaan tamanin iti anak. Ken lalaki pa eh. Juan Victor. Adan anak ta. Adan kasukat di na pukaw nga anak ta. Oh, anya ti kayat mo nga ipanagat na kankwana. Sikat yak pilit. Sikat ti lalaki. Kaya't ko, panaganan ta iti Turin. Ay, amo nanti ko marayo ti anak ko. Baby, sipod simbang bay kay ti sidong ko. Naglawag man ang tilubong ko. No, pay, saan ko nga ama mo? Day din nangiyawat kan ka. Katnam na maam, ibilang ka akas pudno nga anak. Katno agsublitan to iti lugar ang naggapuan ta. Ibagak to kadag iti tattao. Anagtaod ka kanyak. Kat, panaganan ka iti Maria Elisa. Biglaan, kumanakaw. Tatang, kumusta kayon? Aha. Tatang, kunam kanyak. Nanang, iso ka diti magbagayo alolong ko? Wen anak. Tatang, siya ni Criselda nga anak yun. Siya. Tatang. Naragsaka ko na matay. Nanagsubli ka matlaang anak ko. Saan? Tiyo sa unti ka sa tatang. Aglalo kat ni. Agdan ako ko yun. Anak mo na ita palasang. Un tatang. Iso ni Maria Elisa. Ay, kasanaw, anaandaan kay ti anak. Saan ama pa rin nga ibagakapod no kita tao ni Elisa? Unay, apay adi mo sung batan ti saludsod ka. Ako tatang.
Naadaan iti boyfriend iti ija Manila. Ng taga Cebu. Anya, taga Sibaw. Wan tatang. Kat iti panagayan ayat mi. Nakalipat kami. Anya, inted mo si amin ba? Nga oray no saan kayo pa'y anagkasal? Wan tatang. Magbukalak latang ang istorya. Ikat, anya nga raw, dagiti si Marono pasabak. Nagbunga day di pa nakalipat mi. Nga isuita ni Elisa nga apo ko yun. Katiga po tanarigat ti biyag ija Manila. Inyawid na kami nga agi na ija Cebu. Anya, isubot laeng asaan kan anak kasublay de. Wan tatay. Ngam, talaga anay urit kanyak ti malas. Apay, Kaputay, idiaggidan ko na ti bunyag kan kasar. Natay ti kayan ayat ko. anya, Wan tatay. Kadga po iti dayta. Ingkadang ko apadakkalak nga umuna ni Elisa. Sakbay nga ipakita kada kayo. Mami, mapana ko ni pagadalan. Agananat ka, anak. Wan, mami. Sinakon. Sige. Oh. Honey, di lang mamin anong aglabas ti panawunan niya. Tani, baron ni Jorin. Ken, dandani pa yung aggraduare ti kolehiyo. Wan, honey. Naragsak man itadya anak taari mo ar. Wan nga rod. Gamit ang suksukat. Ada na ibaga na kanyak. Anya tinaybaganakin ka? Ada ka no dimteng nga sa nga ili ni Tata Damian. Anya? Asino na kitidimteng asa nga ili na? Ken, apay nga muna. Imbaon ko gabi na nasapay niya balay da. Tapi nadamag mo nga rod no nalpasan niya dining table nga order ko. Ngam saan ka nupay mo tanalpas. Anya? Lukas ta, isut nakakita ti anak ta. Kadang itidimteng asa nga ili ni Tata Damian? Wen, honey. Asino nga sadagit siya adimteng asa nga ili na? Saan nga amo ida ni Jorin? Ngam, aginan sa kano dagit siya eh. Anya? Kaslasan ko may katitipanunot ko. Tinaybaga kanyak itay ti asawa. At sa nga ili ni Tata Damian. Asino nga talagi jay? Ni Dominic. Hello, Dominic? Hello, Victor. Nadabag mo ka din di may papan ka dagiti sa nga ili. Imang Damian. Nadamag ko nga da sa nga ili na. Ngem, saan ko nga mo no asino dagiti jay? Maklat ka lagi tinumamam na asino dagiti timtang. Asino da ka di, Dominic? Ni Griselda. Anya? Nagsublin ni Griselda. Basta nga ron. Asinong rod jay may sapay ako na ada kadwara. Dadalagit niya mas tao ka. Hindi sumarunong ay baga. Saan na ko man na pagagarain? Asino jay kadwa ni Griselda asim magpet iti balay da? Di ka no anak ni Griselda. Anya?
apay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.